e fia e toi whaatalo whātu I le mai moa whaafonga mai o le tātou atunuu I le nei tae au. E peila mawhoi o na whaafonga mai ia o se taimi o le tae au nei o le a wheloa iai masui mai le whale meli o Samoa. Ia po se tasi foi o vaenga o lo ilalo o le vaenga ma oti le nei o fisota inga. Ia le tātou whale meli Samoa a wā ia le whaataltanoanga fo I nei tae au e tusa unisi o lātou Polo kalame mafuafuanga o lo whaata atitia mo le nei vai aso o le vai aso tina I lo tātou atunu. Le o mātou whaata si atu ia male sunga ia Christian ta seu whapea fo I le sunga ia vau iwa I o sia o sui ia o le tātou whale meri. Ia whaatalo whatu I lo sunga nei tae au maa loa le soifua manuia. Maa nei ale lua lanu mea mata. Ia tae au manuia le nei tae au fo I lau fionga maui ia. Talo fatu fo le malo tato nu le fonga tapo mai le tato nu ia mai lava yo nao se yo nai ia ile fangalo ina fo le ia so se staulanga I le fata faita ulanga le fata faita ulanga tato nu o no manu wa se manu yo Samoa ia me se fo ia tato matuo o lo tu email muli papanga I tato fai valo filima I le aso male aso I tato fe au matiu te mangaluenga ia lo to fia I tato mavala awina o tato iai ia fatalo fatu fo le fonga tapo ai mai ale sunga fo le I pule o lo fai malanga atu ia o niso fontanga I atunu e mau ia talo falava le neta fo Samoa ma lo le so fo manuia ma lo le lange mai to fionga Ma lo whaaftaisa noa vau iwa. Ia, ai o te manatu. Ia ona o le tātou taimi ai tātou wanga I loa. Po o le ale wha moe o le Samoa Post. Po o le whale meli lea o lo o iai mo le neiva I aso. A o alo atu le atunu I tāpenanga o le aso sao tina. Whaaftai, aui mone wanoa. Ia o te wana o le tātou wha moe lea o le whaatino I savai. Ia matala su tofi le se I pa ia la su to nai. Ma fa mo de fa pe e fa e to atole va no I so se o nanga lo fa tino e nisi fo io tato tu no fa I lo I lato service po ni po ala vangi la ko product lo Fatino ai o le o ye se space for le e fatino ai le la provided the Samoa Post ya kako tent e fatino ile fa moi Tu sa PC market. ia bise ole o market la fufu fai I sali longa So se pisinisia la service e mai umai a le fatau tai e le fale medio Samoa. O le aso afo ile amatai? aso tofi Aso tofi verso nei, ma le aso whareili? aso tofi verso nei se I pa ia la su to nai O ile aso to nai. Whai alai o I sali longa. I fiele no fuanga. au ta fai fa o le market Marketi le sali longa. Melo ia ile fo ile tato officer I sali longa Fa fiala le whainga o le marketi le e le stala mai pe so tai mai la le whainga pe sa waltanga tai le tai au tai me amatai. Ia, lena whaatino tato e rika ko ad nga whai fia awai le stala mai pe wala mai fo I le numero o lunga o kako Facebook ia na whaatano e le moso awa noa I le market o le whale ako fo e whaatino ina I le aso Ia, te whaina e whapopo mai vau iwa. ia o le fama mo le fale meli ia pe ona lau sile fia ma ua uma fo ona fala wilo atu lungo le Facebook page ale tato fale meli o te lo se avano le lele mo pisinisi la iti ia le ngata leo pisinisi fo ele I mau se avano e mafai ona fala wilo ia o to o loa ia ele ngata leo me tau lima ye o tau mafa fo I wa e fatanga fo sto si I food store si tono le market o le
le marketi le ia e se lau lima sfutala ole le stala ia pe foi ona a fonga ina tu foi e Christian ia mo la vona ele stala ia fatu ama wala ia le lo vano ole fa mo la amata ina ile aso tofi aso faraile ia male stona ole aso tofi amata mai ile valua na ile ono se pa ile ono so tu sala le aso tofi as faraile ia la stona amata mai fitu taya ia se pa ia le au le sulua na tas ia ole fa mo lava male mana ia ole afulin ole fuli marketi le ale fale meli ono le umi le taimi ole etapunia ile tula ono ile afiafi ala taimi talai la taya ile valu ole mana ia fo ia ole fa mo le ono le lai aso lava ia todo le live ia le tato fa mo le por tato fili market le lungo le ala le ale al TV le ia le ngatel TV ale tato le tio fo ia ole mo fo le avano e mafai ona fisilinia fo business tai totas ia ile fainga lato pisinisi o mea o lato o nanga o lato faia i o le fatino ina o lea o loa male o lato fausia ina i le ngatai pisinisi ia o fale ainga foi o wa lesi mana ia lea o lesi mea mana ia lea i le ngatai na fatau ia mea alofa mo le sautina i le ngatai la i o mea tau lima yo hempas fo ia po wala fa toenga lo fatanga ina ia fika lava ngai anai pisinisi lau te au mai la to lo tu tono le tatu fili market ile malo fa tai ia mana tuol tatu atu no ol na auto sila ma fa fonga mai ia ole sa no mai sui ole tatu fa meli ole fa moele sala fai i salonga ia lesi tala maila afa apea o naite mana o fa ala wi lo pisinisi le market ile al falemeli lesi tala mai se lau limas fulu le tongi ia ai bala au mai la tato numero fa mole lua fitu ono fa o le numero te vala au sa o al falemeli ia ma fai ai fa tala noa ia ma failau rest tala ia ona e tapena mai le stofi te tala le valu ai mai a tapunia ile tau le ono ile afiafi o le aso tofi ile aso nai o le vai aso nei ia o le fa moe na o tato falemeli i sale longa ai fo tato watu nu i sala fai le motele sala fai vala au mai ia pefso ta ia ni fo il tato la i savai so ta ia ni tato la i savai o le ale numero lima tasi lima o le lima tasi lima o lima tasi lima selau lima tasi lima o le numero tato telefoni la i sala fai ile la o le tato falemeli ia te so ta ia ne ia le motele sala fai a fa fer vai ngara i poru nei pe afia fai sala to fa la lo isa vai ta tala leva no mo lanto so se sila fa ai pe la va la se au lima sfu ia mo la sport dunga fai ona fa la lo ai so se au nanga so sa pisinisi lava ia na ona fuli lava le o le sime au foi ona la usila fia le tato watunu wa o lo matou au mai ia fale i ona le fo la le tau ia le ngata ile la ia ni te o te ulunti munga ia pe te uluni wanga ia o lo malu pui ia la poloka ia le ngata foi le o lo matou sapala ia foi le tisi ia mo pisinisi lo la to mona o mie se le tisi le ngata I fale ainga ia o Joseph toinga fili market fo ya wale fia fa nga ina ole tisi ya lo mato sa pala ya fuai na ya le tisi ia malo fa tai ai
Se e whaapopo mai a Chris mo le whaasanga whaamalama atili o le tātou whaamoe lea le vai aso nei. Ia, au. Moe ka ko maunanga lea whaatino ina. Le fui live i lunga le Facebook, ia pia le TV. Provide uma sama post. Ona paa. Ia paua. Ai tongi mua se lau lima sfulu. Se lau lima sfulu tongi mua. Ia ona. Mo so ava noi. E. Ka filo spot i lunga le tako. O tele la ni ava no al taimini. Ia po le tele ta. Ole taimini yo lo tele ava no. Ia e fautu ainga lava ia le atunu. Ole taimini nei ole peilo manu nei te wai tuai. Ia la tu vole. Ole siava no wa loka mai para inga ole mfaina toe al taimini nei o le mau siava no le leifoilia. Mo sala fai o te lo o se fala wi lo mo le meta fili marketi o fai tono le moto sala fai. So ele te taule su mai la nei upolo fala wi lo ai ono upolo le te le ia tangata fa tau ia o ia lava no isa fa pe tu langa lenga bava ayanga ele pulenga me se fo yo le sunga le li pule isi ava no more community isa va fa tino ile fo i au nanga ina ia le leipo ia o fa tino ina fo isa va ile le au nanga maloro to tau suma mai ia o so mai pasi a pe fa pe chau mai tua ia saulunga le va ko saulunga le pasi fa ko ai o ngi taulanga ia le mau la vanu o lo lifoi o i sale lunga o tamo sale lunga le ile market o lo ia la vale le falenga ia le le fale meli so luma tonu nga tongolo to ale fale meli lo fatino ina ile le fa mo ia e uti vano pe on fatal sanga ina e uti vano e lalo mai le toris fulu ia poloka o mo na fatu langa ina ai le taimi ali nei o le peilo nei te wala ia e koe kami ki fa folpa ia o le se o vano ai o le simbele le sa fai ona sa o le tembo mo sa la te fa sal langa sa todu se lau le afuling ia le fi mo so ia to ia ole lo fala vela tu nu male ta sanga mai foi ia o to ilo ai foi ma to tu ilalo ile se rauli mas ful ia ona se aso mo le ia ole fai mo fi foi le fa mo a tonu foi mo se tami foi o luma to fai sis fili market fa pe inisi foi aso fa pene ia lo fai mo fi lo sport luma ola ave fa mo tangata yo mo le stala mai mo le sautina fili market ile ia o tu le si po le sauta mai tipo se si la fa mo to fai sis fili market ia lo fai mo fila ave fa mo tangata ia pe le si le na ma le si advantage nga mo na tangata yo mo lango mai malo fa tai ia mnatua manino ia le tele vai ngai pe ona lua sa no fa malama i le nei tai au pe ona fa fonga mai mo mai lo tato wa tu nu ai me se lava le mo tele sala fai ia o lo wa va no le nei mo le a fai o lau fili market fa lau i lo ai lau pisi nisi na tau mo fai i le mo tele le o tape na ina le tato fa le meli o Samoa ai manatu ona o tato taimi a o le tato fa tal no anga na le nei tai au ia masui fo i o le fale meli o Samoa le sunga ia va o iva i o sia fa pe fo ia Christopher Taseu ia awale fa amala malamaina ia o le tato fa moe o le fale meli o Samoa le o tapina ina mo le vai aso o tina ile nei fo i tau sanga ai fa tele o sunga mo le ava no le nei tai au tau ina ia lo fangia le tua ia fa tau nu le manuia ia le fa moe o lo tapina ina le fale meli o Samoa manu tele ina le nei aso Samoa i ngā luenga matiute ia me se fo i o faiva ia malava singa ese o le afia ngai malu tato watu nu tato toi felo ai fo i taimi o iluma ai mo le taimi nei fa soi fo ia